Šta ako vam kažem da vam jedna jednostavna navika može promeniti život? Šta ako ta navika bude prva stvar koju uradite svakog jutra pre nego što dan uopšte počne? U knjizi Napravi svoj krevet, Admiral William G. McRaven deli 10 lekcija koje je naučio tokom svog vojničkog treninga u mornarici Sadija i koje mogu pomoći svakome, bez obzira na to ko su ili šta rade, da prebrode životne izazove i postignu uspeh. Ove lekcije su toliko jednostavne, ali ujedno toliko moćne, da mogu promeniti način na koji razmišljate o životu i uspehu. Ako želite da saznate kako male svakodnevne akcije mogu doneti velike promene, ostanite s nama do kraja ovog videa. Prva i najjednostavnija, ali i najmoćnija lekcija iz knjige je: napravite svoj krevet svako jutro. Možda vam to zvuči trivijalno, ali McRaven objašnjava da ova jednostavna akcija simbolizuje red i disciplinu, koji su osnova svakog uspešnog dana. Time što odmah ujutru napravite svoj krevet, počinjete dan sa osjećajem postignuća. Taj mali zadatak koji ste obavili daje vam zamah da nastavite rešavati i druge obaveze tokom dana. Osim toga, kada se vratite kući posle teškog dana, uredan krevet simbolizuje red u haosu i pruža osjećaj sigurnosti i utehe. McRaven smatra da je ova mala akcija mnogo više od puke formalnosti. Ona je simbol posvećenosti i fokusiranosti, jer vas podsjeća da uspeh počinje od malih koraka. Druga lekcija u knjizi se odnosi na važnost timskog rada. McRaven ističe da niko ne može uspeti sam bez obzira na to koliko je sposoban, talentovan ili samopouzdan. Svoj uspeh u mornarici duguje kolegama koji su mu pružali podršku u najtežim trenucima. Bilo je trenutaka kada bi bilo nemoguće preživjeti izazove bez podrške drugih. Zajedništvo i saradnja su ključni, ne samo u vojsci, već i u svakodnevnom životu. Timski rad vam omogućava da prebrodite teške situacije i dosegnete ciljeve koji se čine nedostižnim kada se pokušavate nositi sami. Na kraju, uspeh je uvek bolji kada ga delite sa onima koji su vam pomogli da ga postignete. U ovom poglavlju McRaven naglašava važnost građenja kvalitetnih odnosa i mreže podrške. Kada se okružite ljudima koji dele vašu viziju i s kojima možete da radite zajedno, put ka uspehu postaje mnogo lakši. Timski rad vam omogućava da se oslonite na snage drugih, dok drugi koriste vaše talente, stvarajući sinergiju koja vodi ka većem uspehu. Treća lekcija nas suočava sa jednom neugodnom istinom. Život nije fer. McRaven objašnjava da su tokom njegovog vojnog treninga on i njegovi kolege prolazili kroz različite situacije koje nisu bile pravedne. Neki su dobijali teže zadatke, dok su drugi prolazili kroz lakše faze, ali to nije bilo pitanje pravde, već prilagođavanja okolnostima. Umjesto da se ljutimo na nepravdu, potrebno je prihvatiti je kao deo života. Što pre shvatimo da život nije uvek pošten, to ćemo prestati da gubimo energiju na osjećaj nepravde i usmeriti se na stvari koje možemo kontrolisati. McRaven nas podsjeća da je često suočavanje sa nepravdom ono što nas čini jačima. Umjesto da dopustimo da nas obeshrabri, možemo iskoristiti nepravdu kao motivaciju za veći trud i napor. Bilo da se radi o profesionalnim ili ličnim izazovima, suočavanje s nepravdom na pozitivan način može postati naš pokretač i izvor unutrašnje snage. 4. Ne bojte se neuspjeha. Jedna od najvažnijih lekcija u životu je kako se nositi sa neuspehom. McRaven nas uči da neuspeh nije kraj, već prilika za rast. U svom vojnom treningu često se susretao sa situacijama u kojima nije uspevao iz prve, ali umjesto da to doživi kao poraz, koristio je neuspeh kao priliku da postane bolji. Neuspeh nije nešto što nas treba zaustaviti, već nešto što nas gura napred, ako znamo kako da ga iskoristimo. Neuspeh je sastavni deo života, a oni koji su spremni da iz neuspeha nauče lekcije postaju otporniji i uspešniji. U vojsci, kao i u svakodnevnom životu, važno je prihvatiti greške i koristiti ih kao gorivo za dalje napredovanje. Svaka greška je prilika da postanete bolja verzija sebe i umjesto da se plašite neuspjeha, McRaven vas podstiče da ga prigrlite. 5. Ne odustajte. Nikad. Ova lekcija je možda jedna od najvažnijih. Nikada ne odustajte. McRaven govori o trenucima tokom vojnog treninga kada je odustajanje izgledalo kao najlakša opcija. Bilo je nebrojeno mnogo trenutaka kada su on i njegovi kolege želeli da napuste, ali oni koji su uspeli su bili upravo oni koji su odbili da odustanu. Upornost i odlučnost su ključni faktori uspeha.
Život će vam stalno donositi izazove, ali jedini način da postignete nešto veliko je da nastavite, bez obzira na sve prepreke. McRaven podsjeća da najveći uspjeh često dolazi onima koji odbijaju da se povuku pred izazovima. Bez obzira koliko vam se neka situacija činila teškom ili bezizlaznom, uspjeh je rezervisan za one koji imaju hrabrosti da istraju. Često je najteže kada ste najbliži cilju i upravo u tim trenucima važno je ostati dosledan svojim ciljevima. 6. Suočite se sa strahovima. Strah je prirodan, ali McRaven nas uči da se suočavanje sa strahom može pretvoriti u našu najveću snagu. Tokom vojničkog treninga suočavao se sa mnogim situacijama koje su izazivale strah, bilo da je to fizička opasnost ili emocionalni pritisak. Umjesto da se povuče pred strahovima, odlučio je da im hrabro stane na put. Strah nas ne mora zaustaviti, već nas može gurati napred, ako znamo kako da ga kontrolišemo. U svakodnevnom životu svi se suočavamo sa strahovima, bilo da su to strahovi vezani za karijeru, odnose ili lične izazove. McRaven nas podsjeća da je jedini način da postanemo jači suočavanje sa tim strahovima, jer samo kroz prevazilaženje straha možemo rasti i razvijati se. Strahovi su prirodni, ali ne smiju nas kontrolisati. Umjesto toga, treba ih iskoristiti kao alat za napredak. Snaga zajedništva. Još jedna ključna lekcija je važnost zajedništva. McRaven deli svoje iskustvo iz vojske, gdje je zajedništvo bilo ključ za opstanak i uspjeh. Bilo je trenutaka kada su oni i njegovi kolege prolazili kroz najteže treninge i zadatke i jedini način da prebrode te prepreke bio je kroz saradnju i podršku jedni drugima. Zajedništvo ne samo da vam pomaže da preživite teške trenutke, već vas motiviše da budete bolji i da ne odustajete. U svakodnevnom životu oslanjanje na zajednicu, bilo da je to porodica, prijatelji ili kolege, može vam pomoći da prebrodite najteže izazove. Kada znate da niste sami, lakše je suočiti se sa životnim teškoćama. McRaven nas podsjeća da iako individualna snaga jeste važna, prava snaga dolazi iz zajedništva i saradnje s drugima. 8. Budite prilagodljivi. U vojsci McRaven je naučio da planovi retko idu onako kako su prvobitno zamišljeni. Postoji bezbroj nepredviđenih situacija koje mogu izbaciti iz koloseka čak i najbolje isplanirane misije. Umjesto da se zadrži na frustraciji zbog neuspeha plana, McRaven nas podučava kako je ključni element uspjeha sposobnost da se brzo prilagodimo novim okolnostima. U životu kao i u vojsci, retko kada stvari idu savršeno, zato je potrebno da naučimo kako da prilagodimo svoj plan situaciji. Bilo da su u pitanju lični ili profesionalni izazovi, planiranje je važno, ali jednako važno je i biti fleksibilan. Kada se nađete pred nepredviđenim preprekama, umjesto da paničite ili se obeshrabrite, prilagodite se novim okolnostima i nastavite dalje. McRaven ističe da su oni koji uspiju obično oni koji mogu brzo da promene kurs, bez obzira na to koliko je situacija neizvesna. Prilagodljivost je ključ opstanka u turbulentnim vremenima. 9. Male pobjede vode ka velikom uspjehu. Jedna od ključnih McRavenovih lekcija je da velike ciljeve ne treba doživljavati kao zastrašujuće planine koje su nemoguće za osvojiti. Umjesto toga on nas podučava da svaki veliki cilj treba podeliti na niz manjih, upravljivih zadataka. Tokom svog vojnog treninga McRaven je naučio da se usmeri na svakodnevne zadatke i male uspjehe, umjesto da stalno gleda ka krajnjem cilju. Ova filozofija je izuzetno primjenjiva i u svakodnevnom životu. Bez obzira na to koliko veliki ili ambiciozni vaši ciljevi bili, bilo da želite unapređenje na poslu, da završite fakultet, da pokrenete sopstveni posao, McRaven vas podsjeća da je ključno fokusirati se na jedan mali korak istovremeno. Time izbjegavate osjećaj preplavljenosti i povećavate šanse za postizanje dugoročnog uspjeha. Svaki mali korak je deo većeg procesa koji vas vodi ka ostvarivanju vaših snova. 10. Nikad ne podcenjujte važnost odlučnosti. Posljednja, ali možda najvažnija lekcija u knjizi je moć nade. McRaven piše o trenucima kada su on i njegove kolege vojnici prolazili kroz najteže fizičke i mentalne izazove. Ono što ih je održavalo u tim trenucima nije bila samo fizička snaga ili trening, bila je nada. Nada da će proći kroz te izazove, nada da će ostvariti svoje ciljeve, nada da će preživjeti i pobediti. McRaven nas podsjeća da bez obzira na to koliko situacija izgledala teška ili bezizlazna, nada je ono što nam daje snagu da idemo dalje. Kada verujemo da je bolji ishod moguć, imamo motivaciju da se borimo i istrajemo.
On ističe da je nada pokretačka sila koja nas gura napred i u najtežim trenucima. Ako uvek imate nade, čak i kad sve izgleda izgubljeno, imat ćete snagu da nastavite dalje i na kraju pobedite. Knjiga Napravi svoj krevet nudi 10 lekcija koje su jednostavne, ali duboko transformativne. Svaka lekcija je prožeta iskustvima admirala McRavena iz vojske, ali je primjenjiva na svakodnevni život. Male navike, poput pravljenja kreveta, simbolizuju disciplinu i red, dok lekcije upornosti, prilagodljivosti i nadi pružaju alate za suočavanje sa najtežim životnim izazovima. McRaven nas podsjeća da uspjeh ne dolazi preko noći, već je rezultat svakodnevnih malih koraka i sposobnosti da nikada ne odustanemo. Ova knjiga je inspirativna, motivišuća i nudi praktične savjete koje možemo odmah primeniti u svom životu. Ako želite da promenite svoj život na bolje, počnite sa malim stvarima. Napravite svoj krevet i gledajte kako se vaša svakodnevna disciplina pretače u uspjeh.